Muyumbe wa Kitui cha Kati Dr. Makalimulu ni waikithia mwanya wa mutongoi wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuosa usumbe kula nene siukite mwakani wa 2027 ni munene vyu na savali nonginya musumbe William Ruto enuke. Makali eweta serikali ya Oyuba ikendo yesa kuthukuma mwene nthi na vandu vonthe yakwata yikite kwananga na ingi ni serikali ya uvungu na kivuthia kwa mwene nthi na vai ndi ikavitangwa laisi vyokuma utongo inu nyuvanini usu okete. Benjamin Mwaka nukuelesya. Dr. Makalimulu nwavithwa maonena nyamadhantha uni maende mandongoi ya chama cha Wiper Daktari Stephen Kalonzo Musyoka na tete kuma ikono na malembe taikothakanyo evolo na ye munini wa President Rigathi Gachagua wamituki kuonekana unena nyani une gavana wa Trans Nzoia George Natembeya kililo kinene ni kuseuvya ngwatanio imwe nene na ile kamwenu cha musie kwa laisi vyo President wa Oyu Dr. William Ruto. Na hiyo ntheno wale ya siasa kila kivu kiona nyata kachende Kenya ine Akenya ingine muyembu muno nundu wa utongo letu inaguwa Kenya na muno ni mambishop mayasya sinani kwenda kusobwa Akenya mo ene menene timakasia president tene sa nela utongo gwe kala muthembosu andu mona mwana wa kubindu utongo kwa kila mundu onthe wisila sesio makatwika musumbi wa Kenya ine bindeleso yako kona ela isi kosa mwana usu nikuthe utongo ila wibone kila mundu onthe kwa sene muthuku kwa uona Kalonzo Gachagua menena Natembeya menena ni mubango wa kupanga utongo wa Kenya kwa mbea ngilile na miongolela monza etha tukafika ku twana utongo iwo na nikindu expected nondo nituwete tena vuta na ngiro kaweta malangu tukazia bai groove nda ya Kenya ronda kusobya serikali itakwatana na ndo alangi kuno katika hali ya kusobya coalition sikana ngando makwate coalition na bitha neza uweze kwithia no yozo tongo Makali weta usumbi wa President Ruto uyekeka nwa mawatho mathei matena wikikuwa uthukumio na umwe aiweta ni usenyo kuona President Ruto yu alisile ngalini yolo kuliko tino mwaka wa 2027 na ndathukuma mwene nthi na wa utongo wetu naguo ni thina wa kunena muno na kwika sindu nini uno thina wa mbe thina la wa keli ni kwika sindu sitambitwa bange waneza thina la wa katatu ni kwathana sindu mbingi sitamba kwikika kumela musumbi waza kuwe kathika nthino pai bandu wathi ale kwathana sindu na elo kwathana sindu bekiru mwe ula wanicho sindu sia nthisi kana kwizira kwa budget ndio rajima la mwe serikali ni kwenda kuthipa asa nomba kambe nene ambe kutulisa ball mambe kunena unini we the oneni munini na musumbe ayeko twika tatu kuna kura une kila mmoja yeye anakuona ku nundu ba indera musumbi umaloka nda kila bantu wale kukule sindu nando na wathi wa kule sangino kuforce wanisa kamza zizunene kuga musumbi no amba kwambia akola kutembea kwa kile maamuzi tu kuna kura une nundu rasije kila chene taambie kuche kura na kura sina vika kwa payo ndu aende uende kala kuza kuumia ni maendeleo manthe ya Kenya na maendeleo manthe ya Kenya momea ola umia ni mwana inji na ukwa mwana inji akwasya kuimbesa amena thina na niwo kwa andu ta musumbi na andu malama akeme kuruma kwasya economy ende eneza na kama mwana inji akwasya kwa ground mambo ni tofauti. Makali no weta movalu kuma ingi ma serikali ya Oyume na kenda kinene na uthukumi mwanzu wa mbunge ilo weta Oyu ni kiwongusu ne vyo ni President Ruto. Ndio ndema mengi tukazia tisiri kala mukenya ni wezi wa kule mukenya wonde kala bandu akwa mbunge ya Kenya ne ku muvuko no sumbe ikala muvuko akondra ya ndo kwenda ala nini tukuna akele tuka kukunokele tukiwa ndio kawaida mwe awazi amu kuna kelele ana mama nani mko kuna kelele lakini kula yako no ala ingine manenga chao unu kwathi kuwa wo mbunge no tukala ando ala ingine metikile kutii amri ya executive na nondo akutii amri ya executive niwo kwa tuna mathina mingi bitu makwaze kindu kini kiseo musumbi akwazi wa mwetangaza ni kithuku na makunga mameko na makopi wamezi manaziana kiseo kumikanile iba mbunge ikathera wila mbunge kama kana ta mbunge wali kwa independent tuyasa kwa nandu tuko thukuma musumbi tuyasa kwa nandu tuko thukuma siama tuyasa kuwe nandu tuko thukuma ndu kuno makao balance with ila musumbi wakana undu utethia nthi tungamenake ila musumbi wakana undu akwana ngathi tukwazi yakai
ni wenda maminista kuma ukamba Daktari Alfred Mutua alame serikali ni madhukume mukamba matei kwache maendeleo mailovia siani choko isla budget ya mbungeni andu maitu alama alikile serikali ni ta Mutua pati lwa kuthima kuze sindu bazi ndo serikali ni tukuze tulevezie budget thani yake wasindino mukuonge lingino mu serikali ni mo thema atwiki ni kwete lesi kwa budget ni matei kuo menda kwaze ni mama idea na mama azikumia makongelela ndio tukuja na mano batina malonda na atu hapo tuna mrevi malemi tuna mwe muzele huu nenga kamba meka mutevya twaya kamba kiwu twaya kamba balabala nini sisi ni permanent aza muzele no liu izi one tweza na ula waiwe ando mayabe ndani na goma ndi joni wo wadala kuno to kwaze no mbaka tongele to mambo kamba with mena tongo mena woni atongo mena woni wabaza ani ngwendo kulya CS Mutua no already ni cabinet minister ndina kitu chako ya kamba mama ati madina mako kila mtu alikuwa ni watu meposition si ya cabinet minister akishe budget la mozwana katika cabinet budget ni anengano ya vyukamba thina wa kwithia twina budget situ akunumana kula tunene tumeiongea juu yake tukasema there is an equal distribution of resources in this country na mundu ondelo kwenda kutetea Kenya ni kuhakikisha kana resources zikwawa si adhikala party ya Kenya equally kuba kwa zengacha kunaona unapata maendeleo vyukamba ile tunakwatia maendeleo tusukuma budget tusukuma ando ame serikali ni mongele vina masukuma na masukuma tukadhibaza vilingwa mavo kuma vamo sinilovi nyenito Benjamin na Mwakam.